Reka mbere ya byose manze nshimire umuntu ufunguye iyi video, ariko sinabura gushimira nanone umuntu wongeye kugereka ibuye kurindi ashyira hano ibuye ry'ifatizo aduha subscribe ku Muhigo TV. Ndagushimiye muri ubu buryo. Ankwifurije impagarike n'ubugingo, imigisha ituruka ku Uwiteka nibe kuri wowe ufunguye iyi video. Nawe urimo uratureba utarakanda subscribe igihe n'iki ngiki ngube wayikanda, maze ukaba udushigikiye mu bikorwa byacu dukora umunsi ku wundi. Nge nitwa Ndamwere nkuko umaze kubimenyera hano ku Muhigo TV, mba ngenda nkugezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Uyu munsi hari inkuru ngiye kukugezaho yakoze abantu benshi ku mutima. Ni inkuru y'umugore wakanze imyanya y'ibanga y'umugabo we kugeza apfuye. Polisi yo mu mujyi wa Kabwe mu ntara yo hagati yo muri Zambia ikurikiranye umugore witwa Aneya Mwemba w'imyaka 19 y'amavuko ushinjwa kwica umugabo we binyuze mu kumutsikamira imyanya y'ibanga. Ku nkuru dukesha ikinyamakuru inyarwanda.com cyavuze ko uwapfuye ni Crespine Kandera w'imyaka 21 y'amavuko warutuye mu gace ka Nango akaza gushiramo umwuka ubwo yarari mu mirwano n'umugore we akamutsikamira imyanya y'ibanga kugeza umutima uhagaze. Birekwa ko Crespine Kandera yatangiye kurwana n'umugore we Aneya Mwemba isaa 7 z'ijoro ku itariki 23 rishyira ku itariki 24 Gicurasi, ubwo Kandera yari atashye avuye kunywa inzoga mu kabari. Umuyobozi w'agateganyo w'intara yo hagati Central Province Denis Mola yavuze ko ubwo aba barwanaga, nyina wa Kandera witwa Esther yari ahari ndetse yagerageje kubakiza ariko bakamurusha ubukana. Bwana Mola yavuze ko iperereza ry'ibanze ryerekanye ko Kandera ariwe watangije imirwano akubita umugore we, undi nawe akaza gufata imyanya ndangagitsina akayitsikamira yirwanaho. Inkuru ya Zambia Daily Mail ivuga ko nyakwigendera Kandera yajyanwe ku ivuriro rya Miyoye muri iryo joro yahwereye, bikaza kurangira ashizemo umwuka mu rukerera ku itariki 24 Gicurasi 2022. Ange nasoza mvuga ngo Imana ihe iruhuko ridashira uyu mugabo, ariko nawe mwibutse urimo urareba iyi video utarakanda subscribe igihe n'iki ngiki ngo be wayikanda. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ibarinde.